First, I would like to say to God be the glory. If I'm here today, only God. On June 2016, my wife was diagnosed with stage 3 breast cancer. We cannot sleep for almost 8 months after we lost our second-born child. Now, another thing come on our life. The following week, back to the doctor office, he said to my wife, "Young lady, what are you doing with your body?" I was very upset. "What are you doing with your body?" "There is nothing we can do to save your life." Finally, I said, "Okay, let's go." God is always in control. 4 days later, we heard about a supplement named Hemohim that can help. We called Pastor Will. The same day, Pastor Will came to my house with Florence Lendor, Miss Jacqueline Doris May, Jackie. So, they explained to us, you can try. Okay, we're gonna try. They share the Hemohim, omega-3, and vitamin C. Guess what? It's work. My wife and I cannot sleep for over 12 months. And then when I watched my wife sleeping, I was very scared. Very, very, very scared because it's something unusual because my wife never sleeps. I wake her up. "Oh, baby, please let me sleep." Okay. But after a few hours, she said, "Okay, baby, you know what? Today you can go to work." "Are you sure I can go to work today?" She said, "Yes." Okay, I go to work. When I came home, I saw the entire house is clean. "Don't you go upstairs?" When I went upstairs, everything, wow. I said, what's going on? Who come to clean the house for you? "Oh, look at the kitchen. She even cooked that day." Yeah. Let me tell you something. Keep sharing. There is nothing you're gonna lose. The more you're sharing, the more your life is gonna change. Today, as Sharon was master, we not only make money, our health is changed a lot. I remember before I met Atomy, my wife was very sick. I get paid. I tried to put gas on my car, decline. I went to the bank to ask what's going on. When the lady showed me, oh man. And then after I left the bank, my daughter called me. "Daddy, can I have a pizza?" Guess what my answer? No. You have to wait until next 2 weeks. Can you imagine your child asks for a pizza, just $10? You have to wait until next 2 weeks to buy a pizza for a child. That's a shame. But tears come from my eyes, so I'm crying a lot. Now guess what? If she called me now, said, "Daddy, I need 100 pizza." Right? The only reason I'm not gonna bring 100 pizza because too much cheese on it. Right? Otherwise, I can bring 1,000 because Atomy make money on my pocket. Our life is changed. I would like to thank all my members all over USA. I would like to thank especially Mr. Park and his staff member working very hard to give us one of the best gifts in our life, which is Atomy. Thank you. May God bless you all.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Ducarmel. Yo soy médico de profesión. Mi esposa, Marie-France Meracin, también médico de profesión. Hace como un año, cuando nos hablaron de Atomy, estábamos muy renuentes, no queríamos ya entrarle. Pero el amigo se insistió tanto que nosotros nos dimos a nosotros mismos esa oportunidad de conocer. Y fue muy placentero, como dice mi esposa, conocer Atomy. Inicialmente empezamos a utilizar los productos, que son productos de alta tecnología y son productos muy buenos. Sobre todo lo que es la línea de salud, lo que más nos compete a nosotros como médicos. Hemos tratado inicialmente de conocerlos utilizando los productos, tomando todo lo que es la línea de salud. Empecé a ver en mi esposa un cambio total, un cambio rotundo. Igual como ella me decía a mí que me veía diferente. Así es que entendimos ya que los productos son muy buenos. Fue cuando iniciamos realmente a conocer más de Atomy. Empezamos ya a leer sobre lo que es el plan de compensación y nos dimos cuenta que el plan de compensación es el mejor plan que hemos conocido hasta el día de hoy, porque hemos estado en muchas empresas antes de Atomy y nos dimos cuenta que en ninguna otra empresa hay o existe un plan de compensación como este. Por eso, lo que nosotros hicimos es empezar a trabajar, a recomendar los productos, a recetarlos a todos nuestros pacientes, a toda la gente, todo lo que es ya la línea de salud, todo lo que es la línea de belleza. Mi esposa, que es dermatóloga, utiliza con todos sus pacientes y están muy contentos. Por eso, nosotros, el día de hoy, ya llegamos a esta maestría. Proyectas, piensas, Atomy es una oportunidad de vida para ti. Es tu camino al éxito. Atomy es una empresa muy honesta. Es una empresa responsable. A que entiendas la visión. A que empiezas a recomendar los productos. A que empiezas a capacitar a tu gente, a todos, porque todos podemos ser Atomy. No necesitamos ser médicos, ingenieros, no necesitamos ser contadores, no necesitamos ser administradores, todos podemos hacer Atomy. Es lo que más me gusta. Y aparte agradecemos desde lo profundo del corazón a nuestro presidente Han Gil Pak por permitirnos, por darnos esta oportunidad de vida. Es una oportunidad de vida. Знаете, я желаю, чтобы все вы выходили на сцену в Atomy, кто раньше, ну чуть позже, и вам дарили администрация цветы и дарили деньги. Идет? Тогда работаем. Приятно, очень приятно, как наша компания растет, и как она дальше совершенствует. Приходят новые и новые люди. Мне все это очень нравится. Коль вопрос о деньгах, я думаю, вам тоже. Мне нравится получать 6 зарплат в Atomy. Извините, кому не нравится такой прагматизм, обычно в одной компании одну платят или ничего не платят. Здесь 6 заработных плат. Мне нравится продукция Atomy. Подобного на рынке нету. То есть мне нравится все. Я просто в свои юные годы получил от Господа подарок. Вот такой компании работать. Для меня это радость, для меня это счастье, для меня это уверенность в себе, для меня это да-да-да, в мои годы. А что, микрофон так надо держать, да?
Для меня это будущее. Для меня это большое будущее в мои годы, понимаете? Не верьте, что если тебе 70 лет, то уже крышка. Неправда, ерунда вся эта. Только начинаешь разворачиваться. Итак, друзья, да-да-да. Вот. Я очень хочу, мне очень хочется, чтобы вы стали успешными. Мне хочется, чтобы ушел от вас самый страшный наш враг. Да, Таня Ермакова, кто самый страшный? Сомнение, правильно? Вот, машет головой, да. Вот. Понимаете, убрать это все. В первую очередь мы мешаем сами себе. Мы мешаем сами себе, потому что мы сомневаемся. Мы убираем сомнения, на его место приходит уверенность, и мы начинаем двигаться к успеху. Я желаю каждому из вас, особенно молодым, новеньким, такой дороги. Двигайтесь смело к успеху. Не надо больше проверять ни маркетинг, не надо больше ни нашу продукцию. Все работает великолепно. Отсюда было ценность сказано сегодня, весь день слышим это. Самое главное, уверенность в нас. Когда есть уверенность в нас, не может перейти человек на меня, если я сомневаюсь. Кому нужен сомневающийся человек? Люди идут только на уверенных людей, потому что с этими людьми они видят свое будущее. Человек уверенный знает, куда вести. Будьте уверены. Атоми прочно, Атоми надолго. Атоми самая большая компания в мире по числу дистрибьюторов. Что надо больше еще? Работать. В которой человек не является средством для достижения цели, а стоит во главе. Атоми превосходит ожидания участников и гарантированно ведет их к успеху. Маркетинг-план и основные постулаты являются неизменными на протяжении 15 лет и сверстаны на 100 лет вперед. Меня глубоко поразили данные постулаты философии, и я думаю, каждый, кто смог докопаться до сути, не может остаться безразличным к компании. Почему Атоми? Да потому что помимо реализации себя, все возможно передать своим детям. Я думаю, мои дети с великой радостью будут благодарны мне, когда папа передаст им аккаунт Империал Мастера. В образовательном центре Юрия, а я там был первый раз, на входе я увидел кучку мягких игрушек в уголке. Я подумал, я ошибся адресом, я попал в магазин детских игрушек. Эта мысль не оставляла покоя до конца дня. По завершении дня в неформальной обстановке я задал вопрос Юрию. Собственно, Юрий, а что это? Зачем? Ответом я был по-хорошему ошеломлен. Без лишнего пафоса, как само собой разумеющееся, Юрий ответил: отвозил машину мягких игрушек в детский сад, просто не поместились в машину, в следующий раз довезу. Данный ответ заставил меня задуматься над тем, насколько я был поглощен профессиональной деятельностью и насколько мало внимания уделял остальным аспектам своей жизни. Я благодарен судьбе, что она свела меня с таким родом деятельности, в котором я могу самореализоваться на все 100%, а это именно Атоми. Я работал в различных отраслях и занимал различные должности, вплоть до руководящих. Но никогда прежде дело не приносило мне столько позитива и столько удовлетворения. В заполнении жизненного сценария я отвел своей семье ключевую роль. Я, как и большая часть из вас, тратил очень много времени на зарабатывание денег. Но, к сожалению, зарабатывание денег – это не все. Необходимо уделять внимание всем аспектам, ключевым аспектам своей жизни. Дом, семья,
работа, путешествия, благотворительность. Вы спросите меня, что такое ключ к успеху, что есть ключ к успеху. Я вам отвечу, ключа к успеху не существует. Не бывает двух одинаковых сценариев, по которым люди достигают успеха. Главный секрет успеха – это вы. Просто начните действовать.សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរំភើបអ្វីដែលខ្ញុំរំភើបជាងឡើងតំណែងតើដឹងថាមានអីអត់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំពិបាកខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំមានគ្រួសារគឺខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់មកខ្ញុំមានកូនមួយចាកូនខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏គាត់មកដែរអញ្ចឹងរយៈពេលដែលខ្ញុំការបាន1ឆ្នាំខ្ញុំក៏បានបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបែកបាក់គ្នាអ្វីក៏ខ្ញុំអស់ដែរសូម្បីតែខ្ញុំរកលុយ10000រៀលទិញថ្នាំឲ្យកូនក៏យកអត់មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតស៊ូខ្លាំងទម្រាំខ្ញុំបានដល់ចំណុចនេះខ្ញុំតស៊ូខ្លាំងមែនតើមានថ្ងៃមួយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកផ្ទះម្ដាយខ្ញុំបង្កើតព្រោះពេលដែលខ្ញុំលេងលះគ្នាខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំនៅខាងម៉ែក្មេកចឹងខ្ញុំអត់មានលុយទេប៉ុន្តែជិះម៉ូតូពីស្រុកម៉ែក្មេកខ្ញុំមកទីរួមខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងវា35គីឡូជិះម៉ូតូបដាកូនដេកលក់បដាដៃម្ខាង3កូនដៃម្ខាងជិះម៉ូតូខ្ញុំឈឺចាប់ចំណុចនឹងសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជំនួយអាតូមីអ្វីដែលខ្ញុំអរគុណក៏សូមអរគុណដល់ sponsor ដែលបានណែនាំបើខ្ញុំអត់ធ្វើអាតូមីខ្ញុំមិនអាចមានសមត្ថភាពដូចថ្ងៃនេះទេនិយាយទៅការតស៊ូរបស់ខ្ញុំខ្លាំងហើយការលំបាកក៏ខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមានគំនិតគិតមួយថាដោយសារខ្ញុំកើតមកជាកូនអ្នកក្របាត់ខ្ញុំពិបាកប៉ុន្តែក្នុងគំនិតខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំស្លាប់ទៅក្រខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេចំណុចហ្នឹងឯងបាត់ខ្ញុំខំធ្វើជាមួយអាតូមីជោគជ័យដូចពេលនេះហើយការធ្វើជំនួញដែលទទួលបានភាពជោគជ័យដែលខ្ញុំពេញចិត្តដំបូងគឺដូចបងមើលវីដេអូឲ្យខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់នៅពេញទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ផលិតផលឲ្យល្អខ្ញុំសុខចិត្តសិក្សាស្វែងយល់រយៈពេលតែអត់ដល់1អាទិត្យទេគឺខ្ញុំមកធ្វើជំនួញអាតូមីហ្មងដោយសារហេតុអីពីមុនដែលខ្ញុំអត់ទាន់មានគ្រួសារខ្ញុំមានលុយខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់កូរ៉េដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃខ្ពស់មែនទែនតែគុណភាពចាញ់របស់អាតូមីអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមកប្រើអាតូមីចាប់ចិត្តក៏ខ្ញុំនឹងមកធ្វើតែសួរថាពិបាកអត់ពិបាកទីមួយខ្ញុំមានតួនាទីក្នុងការចិញ្ចឹមកូនព្រោះខ្ញុំបែកបាក់គ្រួសារសូម្បីតែគ្រួសារខ្ញុំលុយ100ខ្មែរក៏គេអត់ដែលផ្ដល់លេខកូនដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងខ្សែវីដេអូខ្ញុំអត់អាចទប់ចិត្តថាពេលដែលកូនខ្ញុំសួរថាហេតុអីពេលដែលខែចូលឆ្នាំភ្ជុំអត់ដែលឃើញប៉ាមកលេងតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់កូននេះកូនមើលគេមើលឯងគេមានប៉ាម៉ាក់តើគេមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូនដូចម៉ាក់អត់មានទេមានតិចមែនតើហើយសំបីតើកូនខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែខ្ញុំសម្រាប់ម៉ែខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំអត់ដែរគាត់ពិបាកអីគាត់អស់លុយពេលណាគាត់ទេមកប្រាប់ខ្ញុំផ្ញើជូនគាត់រហូតហើយមួយទៀតសម្រាប់អាហារសុខភាពក្នុងមួយខែខ្ញុំចំណាយជូនម្ដាយខ្ញុំគឺ$500ហើយម៉ែខ្ញុំគាត់និយាយថាគាត់អត់ដែលដឹងថាអាហារសុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងកូនទិញឲ្យឯងម៉ែគិតថាប្រហែលជាខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យហើយកូនយកមកជូនម៉ែតាមពិតជាលុយខ្ញុំគាត់ក៏បានចូលរស់ហើយអរគុណអ្នកម្ដាយដែលខំចាំកូនដល់ប៉ុណ្នេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តសម្រាប់តែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើជំនួយអាតូមីសម្រាប់ខ្ញុំឡើងតំណែងជាស្រូលរង Master នេះមិនស្រួលទេគឺមានផលពិបាកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមានការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់
ពាក្យថាគោលដៅហ្នឹងគឺទាំងមានគោលដៅហើយនឹងសកម្មភាពហើយពេលដែលខ្ញុំសរសេរនាដកថាជីវិតក្នុងនាដកថាជីវិតរបស់ខ្ញុំដាក់គោលដៅនៅខែ7ពីថ្ងៃទី16ទៅថ្ងៃ31នេះខ្ញុំត្រូវទៅឡើងតំណែងជាស្រូររស់ Master ឲ្យបានប៉ុន្តែចន្លោះពេលដែលដាក់គោលដៅតែមានបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអីវ៉ាន់ដាច់ស្តុកច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំទោះពិបាកប៉ុណ្ណាខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាន 100% ដោយសារហេតុអីការងារនេះមិនមែនធ្វើតែម្នាក់ឯងទេគឺខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ដៃគូទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់យើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពយើងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យហើយអាចប្រៀបធៀបបើសិនខ្ញុំនៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពដូចប៉ុណ្នេះអត់ទេហើយនិយាយបំមាត់ទៅការមុនខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអាតូមីខ្ញុំអត់ស្អាតអញ្ចឹងទេហើយក៏ខ្ញុំអត់មានលុយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើជំនួញអាតូមីទី1គឺខ្ញុំទទួលបានសុខភាពល្អទី2សម្រស់ខ្ញុំស្អាតជាងមុនខ្ញុំហ៊ានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងចុះបើមិនសមបងមកសិក្សាក្នុងការធ្វើជំនួញអាតូមីដើម្បីជោគជ័យដែលទទួលបានជីវិតដែលមានតុល្យភាពបងដឹងអីតើហេតុអ្វីដែលគេអ្វីទៅជាជីវិតដែលមានតុល្យភាពមានទាំងក្តីស្រឡាញ់មានទាំងការចែករំលែកមានទាំងការសិក្សាមានទាំងមានសុភមង្គលនេះហើយគឺជីវិតដែលមានតុល្យភាពសម្រាប់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់កូនខ្ញុំអត់មានប៉ាប៉ុន្តែកូនខ្ញុំ5ឆ្នាំទៀតកូនខ្ញុំគឺដេកលើលុយកូនស្រីខ្ញុំ